Ada gitu mak. Yo. Jadi ayah ite ho pulir kok lesor ketwie. Jadi ho pas tanggal hermong leso. Sehingga kami manga onerang adi. Mungkin manga tapang beli ata foto lemurin. Bana ta kue etana ta cucu. One may golo terlonto. Aku beo batekayan. Jadi ho balu kami. Porong neka manga ayami. Bawang bentang. Porong neka manga babang aku bentang. Porong taong na tombo dite neka manga munta tuak. Pora raci. Hadia ho balu kami. Aku sekali gue coba aku lihat bayi di pecing di lu acara misalnya acara ya lonto cam misalnya cos gue temen gue mearis meka mungkin manga tengah cengerding gitu ya atau pecing gitu ya atau mau politik cara ngajak tombol gitu kan gitu kalau ya ide pagu lorong lah sangat sekaya atau porong udah itu golong itu tanah mangga itu selama aku sih udah gue coba ayo kami kita gue itu gue ketemu. Jadi pertama na metodong ris Mekah itu Yo. memang menggarai ho. Yo. Jadi berbagai macam adat. Ome di TCE laget belongge. Jadi ome tahu tiba Mekah, ris Mekah, ceki itu. Jadi Pak Utuak Kapu. Apalah sentuak wah aku tuak sup. Jadi Pak Utuak Kapu itu jadi tuak kebirku. ata di anak Pak Utuak Kapu itu di tuak bakok, tuak raja. Tuak raja. One robo. Toe botol. Tuak raja. Atang kau ori te botol ho, yang kena tekena mga robo kuso Oh aslin. Karena asli ni bocah itu adat ho. Tadi pakai robo itu. Tuak raja. One robo ne. Nih. Jadi ayah ditus pa puung da tombo o memang tombo adat itu ho. Jadi Pak Utuak Kapu itu tuilo ceca cakopi. Ome puliris daga Pak Utuak Kapu tuilo ceca cakopi. Tuilo caca kopi. Itu buat tuak itu. Itu tuak Risau Kapu. Risau Kapu. Jadi itu teranggo enjong na. Tuako sungguh artina. Tuang menggerai ho. Jadi karena itu adat di sia empo ya tanong. Serong disempo. Mbate di sia ame. Sehingga na ababas di si anak sangga datang kuet iba pulia oteng di si sehingga di teho ga porong sangga datang ibo ca puli wacana di si taung na di si atatakolona porong di teho neka calang baca. Jadi porong apa sih bocah jong nan cekin adat menggareho di teho tinggal baca. Di teho neka calang baca. Vavana sangge cemolino. Itu bawa serong disempo. Itu serong disempo mbate di siami. Saya di siami. Jadi ayah ome pulit tuak apa utuak kapu itu ga. Tuilo ceca kopi itu. Itu pengance tau inung bekolah. Oh, laring cain kita boleh. Laring cain. Saya sebuah mekaso ge. Cain mekaso ga. Loci di apa lontos ini. Lontos mekaso ga. Begitu lonto dise sao tuak. Ise langsung pak ubelu. Itu dia Mekah. Itu di Kapul itu. Itu emang. Oh gitu. Itu jadi begitu tua kat dise langsung Pak Ubalu. Cola sini itu ame contoh itu.
Adi Kami mekap o titik. aku Mekah. Oh, ya. Bisa lah. Mekap o titik gitu. Coba bang dia. Adi gitu mak. Yo. Jadi ayah ite ho pulir kok lesor ketwie. Jadi ho pas tanggal hermong leso. Sehingga kami mga onerang adite. Mungkin mga tapang beli atapo tolemurin. Bana ta kue etana ta cucu. One may golo terlonto. Aku beo bate kaen. Jadi ho balu kami. Porong neka mga ayami. Bawang bentang. Porong neka mga babang aku bentang. Porong taong na tombo dite neka mga munta tuak. Poraraci. Asing sang apa? Sing Kalana. Songkalan. Dasar kalana 50. Dasar. Dasar. Ngancing itu waitan gitu. Ngancing 100 nah. Dasar begitu. Dasar 50. Coba bang contoh teman. Itu kita kafe. Ada ya Mekap o titik gitu. Coba bang dia. ada gitu mak. Yo. Jadi ayah ite ho pulir kok lesor ketwie. Jadi ho pas tanggal hermong leso. Sehingga kami mga onerang adite. Mungkin mga tapang beli atapo tolemurin. Bana ta kue etana ta cucu. One may golo terlonto. Aku beo bate kaen. Jadi ho balu kami. Porong neka mga ayami. Bawang bentang. Porong neka mga babang aku bentang. Porong taong na tombo dite neka mga munta tuak. Poraraci. Adia ho balu kami. Tiba lah pagi. Tiba Lah asik ono tengah baru. atangan baru. Coba dia bang itu. Jadi Contoh. Coba dia. may jang dia hoga. Denge di alite ama. Sanggen taong. Isi empo, isi anak. Ban koe etana tatua. Komong nolo ikon musi. Ayami one may lonto ta mga acara. Oo tuak, oo balu sangga tadi si anak so. Porong neka mga salang sili, aku salang etada sangga taong tombo kami sore. Porong neka munta tuak, neka poraraci. Oo balu disi. Itu lihat ono mai bu. Lihat men. Oo balu disi. Nani sing itu. Hah? Ada Lah sing. itu ga ma lea tu ay beti bahiten ana memang gue o may bagian kercenggo Kung ni mai no. Balongge. laget balongge ho Na ono langkar. tiba tuak itu na ana ne apa one para para bolo. Sing kule. siang balu itu ba Oh gitu no. nanti itu sebentar Bisa menit lah sing. ada ya nudiang pala Oh gitu. Tuh yang ngacel itu kin min. nudiang pa mitengan saya gue tahu pulih kacepan itu langsung mikol itu Oh gitu. Gitu Kita pecing main gitu bahwa lawan itu tanah tuh. Jadi ya itu sa rukun itu tanah, anak itu tanah memang boleh. Tapi cas kali apa betul ada. Kalau tujuan. Poli itu kayak mah. Jadi ya poli bawa via lu itu gitu. Lain apa gitu? Ono mai gitu. Ris ono mai. di tega ris Misalnya contoh bagi ya Malik, saya contoh acara Neo di Tihopa ya. Acara ya saya bawa anak ke boy anak ke. So itu ga. tema ka ris dite di se kolega pulih itu se Poli velu di sini boga. pulih balu itu di se ga Leve kolang. titi kole di se tuak baru cai Oh, olo on me sentu baru so. Tolo orang on me teko. tabay tang ko entong na tadi gitu maga adi teolo pulih rekok lesor ketwie tadi pas tanggal remong leso ho di cai kami tengah sang anak binage tadi sangga datang isi betah dite isi anak dite jadi ho tang kami ga
Agua Adi itu pa tuak tua ko itu. tuak di sini. Ay ita ko lakwa lapeng agua songkala ko. Itu. Oh. Adi pulih itu di sega. Adi di tega. Titi tua ko le. Titi tuak di tega. Gitu anak. Nurampo di tentang Alex sebelum sampai itu tuh itu ya. Tua kita tahu di seta Mekah itu bugi. Asik kayak anak Vina itu buga. Tua ka Badar di seko. Badar di sini. Oh, Badar. Badar di sini. Tua ka taya. Tuak tadi teh. Badar di sini. Terus itu. Terus akhirnya reveng ge. Adi gitu anak. Itu risa tua ko mai kapu mai ge. Jadi iter boga itu tombo tanggo jong nga. Jadi cai tega. Adi ayami lako netang malok, lako laget malok, polonggolo laget baik. Lako neteng malok, Lako laget malok, polonggolo laget baik. polonggolo. Laget baik. Ada dasarna pulih nempung cama betagunara. Ologar koklesor keti sehingga ho mengarang ditega. Mungkin itir bo masa bayone salang. Oi, tadi neka mga hang papuare inong banampi. Hokin bae dami atang asang emak. Tau cembos pucu. Porong sanggeta tong situ adi neka manganggo enjong na inung bay nampi hang Papua ho bay tamia tanga sangma tadi akong mut pucu adi itu salang tocan tasuan kole omeng gitu cai di teta ngasang anak ge. Tadi hampania kole karla miata ngasang emak. Hokin kole tua. Tuilo ce caca kopi. Aku tau kapu sanggada taung isi anak, isi weta, isi koa gaku, isi empo gaku. Hokin tua. Itu Ada dasarna pulih nempung cama betagunara. Ologar koklesor keti sehingga ho mengarang ditega. Mungkin itir bo masa bayone salang. Oi, tadi neka mga hang papuare inong banampi. Hokin bae dami atang asang emak. Tau cembos pucu. Porong sanggeta tong situ. Adi neka manganggo enjong na inung bay nampi hang Papua. Ho bay tamia tanga sang emak. Tau di akong mut pucu. Adi itu salang tocan. Tasuan kole. Omeng gitu cai di teta ngasang anak ge. Tadi hampania kole karla miata ngasang emak. Hokin kole tua. Tuilo ce caca kopi. Aku tau kapu sanggada taung isi anak, isi weta, isi koa gaku, isi empo gaku. Hokin tua. itu hiba ko ni sisi nawai. Tiba di sini. Tiba. So di se conton vale. Tadi sanggada taung ibu ta get agua nuk dite. Jadi terima kasih kami get dite. Jadi ho tiban kami ata ngasang anak sanggada taung tobol ite. Ya gitu ya. Sanggada taung ite so. Cacage ho tilo ce caca kopi di Oh, itu semak. komando lihat juru bicara. Komando lihat. Cacage
kudo ta hoa tuak di semaga pilot sa kopi kapusang kada taong itiso. Adi itong ko ka caca taong ito. Pulih itu ka titiwe ko lang sila. Hitu sedikit tirve kola. Hitu sedikit. Poli tahun dia value agua risu. Wih, luar biasa. Dia masih kayak hitu sebuah sasua revang atau pedang. Tombo ataya mo pola ma Alex luta ruku agusake serang do sempo bate di siame. Latanta adak manggarai kuruta kapu ris agunaka meka ataya maya lambung baru le jombeo luta ngasang acara tombo adat. Saya ngira cekeng bantang betanara rojok ka vonelu tenung vonelu agu rojok tombo tenung vonelu bantang betanara kuta lonto golo lonto bongkok ka kaeng sondong lonto bongkok ka kaeng kilon gitu kalau lonto golo dia ngaji ku bengkas dami teki dami ke poroma apa ta polea tombo ata poler ding amea inakti bani te sinai pas ne nawa jadi aku kutune pucu se mo ne rove jadi ololo tombo lolo nana vawana na vava pecin sa sangal bakiga ba ta sa sekai mo potong lava do temutan untuk apa teh hon itu do puno dia sementara on bagian hon jadi makro ya cumang dian sesuatu untuk pengasang tombo goet agu durit cebana kole jadi itu kanang validia tiba dia mau sedir kena kedelek jadi orang sanga dite lawan itu mutana atau porong lonto torok luncur di dami coba cedek berkeluk ke bahasa tara level itu pas senang yang kue cara 160 tahun dan istana Messi itu terima kasih banyak. Amin.